Uyabona mfana Phungalenje uma uzongisela ngalomqondo ongizela ngawo yokuba impimpi. Hayi mfana khohlwa ngeke ubuye. Wena wafika kimi le Faraday ukhala erank lana ukhala usacela ngikuzamise lapha umzila. Mase ngikuzamisile umzila lapha wena usufuna manje ukungizela ngesikhomoro usufuna ukukhipha mina uhlangene nalomfana wale eThekwini lona oyiphoyisa lokuthi umntimande lo one rasta elisiphomoliya. Usuhlangene naye manje sengifuna ungikhipha lapha emzileni lethi ke ngitshele mina mfana Mphungalenje mina mfana wami ngiyakubona mfana uma uhlale lapha ulokhu uhamba nami lapha uyongithengela izinyama engacacile zo 500 lapha izinyama ezincane. Mina ngitshele mfana ngoyi lo mfana lo ngitshela ngaye lo walapha eThekwini lo okuthi umntimande mina ngimazi lo mfana mina esacinga umsebenzi lapha epolice station ngeke ngizosaba iuniform yakhe mina. Uyabona? Ngeke ngisabe uniform yakhe njengoba usuzongisabisa ngaye manje lo mntimande wakho lo ngimazi mina esagibela la eTexini esahambe yobheka umsebenzi obheka la eGoli bamuvela eThekwini. Ebheka umsebenzi umfana lo edabukisa lana esesisherana amaplate la erank kodwa manje senikwazi ukungicinga senikwazi ukukhuthuza amakhona nini. Mina Phungalenje ukhipha kuye lo mfana lapha epolice station shaye ngempama mina oqatha kama rasta phansi shaye ngesibili impama ekukhala bambetha kwathi bakithi wenzani Phungalenje ebaleka lo mfana wakhe lokuthi umntimande lo usuhlangene naye lapha eThekwini ngizama ukungiketshula naye embusweni wami shaye ngesithatha impama bekhala abanye umambetha kwathi bakithi babombatha manje okhala volunteer amaphoyisa lapho la sebenza ngaholo shaya mina Phungalenje.